Dobar večer. Dobrodošli u emisiju Ekonomija ITD u kojoj razgovaramo o suvremenom načinu života. Tema večerašnje emisije je takozvani prekarijat. Riječ je o novom terminu, starom svega nekoliko godina, a koji podsjeća na stari termin proletarijat. Zaista terminom prekarijat pokušava se opisati nova socijalna klasa, čiji je položaj navodno jednak onom kakav je nekać imao proletarijat. Je li to stvarno proletarijat u novim ekonomskim uvjetima? U uvjetima globalizacije, tehnološkog napretka, koji izlaže neizvjesnosti i one koji su do jučer bili zaštićeni. Na tržištu kao da više nema sigurnih oaza. Upravo o tome je čini se riječ kad govorimo o prekarijatu. O tome da su danas izloženi neizvjesnosti i oni koji su do jučer imali sigurnu perspektivu, mladi i obrazovani. Je li panika nastala upravo zbog toga? Razgovaramo danas s Sirom Pajer, vodećom hrvatskom dizajnericom. Dobro večer. Dobro večer. I s Markom Grdešićem, politologom, sociologom. Dobro večer. Dobro večer. Kao uvod u razgovor ipak ćemo pogledati prilog. Kada pleše je Širin, a na poslu koju je plaća račune Irena Sertić. Plesom se počela baviti prije 6 godina. Malo pomalo, ono što je u početku bila rekreacija i opuštanje nakon radnog dana, preraslo je u dodatni posao. Ovo je dodatan posao za kojeg bi ja vrlo rado da postane i jedini, jer je, mislim, u životu jako bitno da se bavite s nečim što volite. Znači da je i ono što vam je hobi da u stvari postane i pravi posao, međutim Hrvatska nažalost još uvijek nije tržište za to. Zaradom od plesa, svjedoči Irena, ne može platiti mjesečne troškove života. I to je donekle točno. Naime, prema novom istraživanju krovne udruge, najviše nezavisnih profesionalaca, takozvanih freelancera, zarađuje manje od 2200 kuna mjesečno. Tek 4% od 1300 ispitanika uspije zaraditi više od 11.000 kuna. No s time se ne bi složila Petra Gudelj, magistrica politologije i flautistica koja je prije nepune 3 godine odlučila osnovati glazbenu školu. Ja danas uredno, hranim svoju obitelj. Kad bi sabrala, to bi bilo jedno 4-5 punih plaća. 2013. smo počeli, nemamo 2,5 godine. Trajemo ono što je specifičnost naše škole, a što je vrlo interesantno ljudima za reći koji se samo zapošljavaju, otvaraju vlastite firme, da ne budu zagledani samo u dobit, neka budu zagledani u srž smisao projekta. No mnogima, svjedoči Petra, nedostaje hrabrosti i ona sama se samozapošljavanju okrenula tek kada je ostala bez posla. Zanimljivo je da se nezaposleni u Hrvatskoj radije odlučuju za ugovorni rad na određeno vrijeme nego za samostalni projekt. Čak 85% novih ugovora sklopljeno je na određeno vrijeme. Iako su se sindikati prilikom izmjena zakona o radu zalagali za snažniju zaštitu takvih radnika, situacija se nije mnogo promijenila. Što je to dobro novi zakon o radu donio radnicima, osim izmjena rasporeda radnog vremena, koji definitivno nakon godinu dana ni poslodavci, oni koji su najviše insistirali da se izmjene donose, nisu shvatili kako mogu tako radno vrijeme prilagoditi, a isto tako i onaj dio naravno koji se odnosi na ugovor na određeno vrijeme, koliko ugovor na određeno može trajati, kako se može primjenjivati. Izmjenama u 2014. zakon je minimalno liberaliziran, dok su se na tržištu rada tijekom krize dogodili poprilični tektonski pomaci. Struktura zapošljavanja sve više na strani privremenih angažmana, a sve više mladih odlučuje se na projektni rad. Neizvjesnost je jednako izražena u oba oblika zapošljavanja, a jedini lijek je snažno gospodarstvo koji generira mnogo novih poslova. Marko, recite, je li zaista prekarijat novi proletarijat? U čemu su sličnosti i u čemu su razlike između proletarijata i prekarijata? Pa termin prekarijat je zamišljen tako da asocira na proletarijat. Među ostalom zato da se i rimuje sa proletarijatom. Ali i to da je prekarijat bi trebao biti nova opasna klasa kao što je nekad bio proletarijat. U klasičnom marksizmu proletarijat je ta klasa koja kroz revoluciju dokida kapitalizam. Prekarijat se još nije organizirao na sličan način i to je možda najveća razlika u odnosu na proletarijat. Klasični proletarijat nastaje u industrijskom kontekstu gdje su radnici jedan pored drugoga, gdje mogu lagano komunicirati, upoznat se, družit se i onda tu nastaje baza za solidarnost, nastaje baza za organizaciju.
A upravo to je ono što nedostaje prekarijatu. Ljudi koji su u prekarijatu su fragmentirani, odvojeni jedni od drugih, malo komuniciraju, malo se znaju i malo znaju koliko još takvih ljudi u sličnim pozicijama. To je nešto što se može promijeniti s vremenom, i tako da se može dogodi da se stvori i neka politička osnova za organizaciju prekarijata. Ali za sada se to nije dogodilo. No dobro, ali u čemu su sličnosti? Pa sličnosti... Osim što je to opasna klasa. Da, pa postoji možda ključna sličnost u tome što je slično kao što se govorilo i za proletarijat, da je to klasa, potencijalno univerzalna klasa koja može zastupati čitavo društvo. Tako je danas i sa prekarijatom. Svi smo mi ili u prekarijatu ili jedan korak od prekarijata. To nije neka skupina ljudi koja je izolirana od ostatka društva, to je jedna skupina ljudi koja je stalno u porastu. I to je jedna skupina ljudi koja se stalno širi na neke segmente tržišta rada koji su prije bili zaštićeni. Tako da klasična jezgra radničke klase, znači muškarci srednje dobi, više nisu onako zaštićeni kao što su bili. Znači, kada danas izgubi jedna takva osoba posao, najvjerojatnije se ne vraća na slični posao gdje je stabilna plaća, sigurna mirovina i ostale beneficije, nego ide u prekarijat. Tako da mi smo svi potencijalno ili u prekarijatu, već jesmo, ili smo jedan korak od njega. Kao i u proletarijatu, je li jedna univerzalna klasa. Ira, Marko nam je dao dosta šlagvorta za razgovor. Prvo, dizajneri su uvijek bili na neki način izloženi tržištu i danas i prije, ne znam, dosta desetljeća, to je takav tip posla. Postoje li razlike između nekadašnjeg vremena, kad su dizajneri se također sami snalazili, i današnjeg vremena? Pa, razlika je jako velika zato što se uopće broj dizajnera enormno povećao. Tržište se povećalo, konkurencija se povećala, došli do neke, možemo reći, demokratizacije dizajna zahvaljujući razvoju tehnologije prvenstveno i zahvaljujući potrebama tržišta. Tehnologija se enormno razvila zahvaljujući internetu, prvo desktop publishingu i ostalom. Tehnologija se do te mjere razvila da danas dizajner može biti svatko. Zahvaljujući internetu možete isto tako raditi za bilo kojeg naručitelja bilo gdje u svijetu. Ranije, ako razmišljamo o tome kako je izgledala nekako dizajnerska struka ili dizajnerska zajednica prije možda 30 godina kada se osnivalo Hrvatsko dizajnersko društvo, to je bila manja grupa ljudi, inženjera. Znalo se da su umjetnici, slikari se bave grafičkim dizajnom više, inženjeri, educirani arhitekti se bave industrijskom dizajnom. To su bili ljudi, kad pogledamo te fotografije sa osnivanja društva, u odijelu, sa kravatama, dakle jedna ozbiljna inženjerska ekipa. Nisu imali nešto zajedničko sa proletarijatom? Ne, to je bila jedna solidna srednja klasa, ja bih rekla. A danas vi mislite da je barem po toj izloženosti neizvjesnosti da su dizajneri prekarijat? Pripadaju u ovo kako smo opisali prekarijat? Da, ja se slažem s tim da oni pripadaju upravo po toj nesigurnosti, neizvjesnosti, stalnom izloženom tržištu. Sutradan se bilo tko može naći na cesti. Oni zapravo pripadaju radničkoj klasi, iako možda u odnosu na radničku klasu, kako se sjećam dobro sa satova povijesti iz škole, osnovno što je bilo važno za radničku klasu je da nema sredstva za rad. To je osnovna razlika, nema vlastita sredstva za rad i zato je ovisna o poslodavcu. Danas dizajneri imaju vlastita sredstva za rad, svi imaju kompjutere, svi barataju tehnologijom, softverima i svim ostalim i oni zapravo... A ipak su prekarijat. Ipak su prekarijat, iako možda ideološki bi pripadali u neku srednju klasu, nižu srednju klasu, oni su zapravo zbog te izloženosti su sigurno radnička klasa. Da, dakle, tržište, a ne sredstva za rad de facto određuju položaj kakav danas imaju. Marko je rekao da je to jedna opasna klasa.
klasa? Vi se kao dizajnerica osjećate kao pripadnikom klase koji ugrožava poredak? Ta klasa se nije organizirala. Možda se to je također rekao. Jednog dana kada se to promijeni bi mogla imati tu snagu. Danas su freelanceri, dizajneri su vrlo neorganizirani u tom smislu. Da, ne znam doduše i da se organizirate kako bi taj svijet izgledao, koju vrstu prevrata možemo očekivati od organiziranih dizajnera, ali ideju o tome kako stvari stoje sa prekarijatom ima naravno Kontraš i on je ima na svoj način. Pogledajmo Kontraša. Tanka je granica između hipsterstva i prekarijata. Internet je praktično preplavljen člancima po modelu napustite korporativni svijet, putujte svijetom, živite od posla do posla, opustite se. Čak i mainstream old school mediji poput BBC-a praktično se ne mogu otvoriti da vas nekoliko članaka ne zaskoči na kojima vidite ljude s uzdignutim rukama, gledaju zalazak sunca, pobjedonosno sretni su što su napustili korporativni svijet. No, je li istina tako bajkovita? Može li se živjeti takav život ako imate obitelj? Gdje je granica u kojoj taj ultimatni hipsterski život postaje prekarijat? Riječ koja generalno ima loš prizvuk. Moja je teza da te granice nema. Svi živimo u svijetu punom nesigurnosti, a u budućnosti ćemo tako živjeti još i više. Svi ćemo jednog dana biti freelanceri. Danas jesi, sutra nisi. Bijeg u sigurnost korporacije zavarava. Ideja je da se živi takav život, ali na način da izgleda dobro na Instagramu i Facebooku. Ira, imam nekakav dojam da je barem djelomično Kontraš govorio o dizajnerima i o vama. Mislite da nešto hipstersko ima u današnjoj dizajnerskoj zajednici? Naravno. I zapravo svima mislim da puno više odgovara poistovjećivati tu cijelu kategoriju slobodnih umjetnika, freelancera sa hipsterima koji su zapravo na taj način odabrali taj neki život. Dizajneri su oduvijek ili općenito kreativci su bili skloni traženju više slobode, više autonomije, svojevrsnom nonkonformizmu. Međutim, iz mog iskustva ono što ja vidim nije jedina opcija, znači hipsteraj i korporacija, kao što je Oleg rekao, dakle, postoji mogućnost rada u kvalitetnim kolektivima. Ne znači da su to jedine mogućnosti. Velika kompanija koja izrabljuje dizajnera ili freelance status. Postoji puno drugih načina na koje se može raditi kvalitetno taj posao. Da, htio sam vas nešto i pitati, oprosti, ali dajte prvo reagirajte. Pa mislim, ovaj stil života izgleda odlično na papiru. Znači, dinamično, kreativno, ide se iz projekta u projekt, ljudi imaju prilike da isprobavaju različite stvari. To je jedan stil života koji zapravo izgleda sjajno, međutim, dolazi u paketu sa velikom dozom ekonomske neizvjesnosti. I to može biti, ta neizvjesnost može biti tolika da zapravo čini ljude potpuno nesposobnima da razmišljaju na duži rok. Znači, ide se iz mjeseca u mjesec, pišu se projekti, love se nekakvi rokovi, stalno se gleda da se ulovi neki poslić koji možda će voditi nečem većem u budućnosti. Stalno postoji ta nada da će se nekako nešto navezati jedno na drugo. S druge strane, ovaj stari stil života i stari stil rada vjerovatno isto nije poželjan. Znači, pitanje je da li ga možemo dobiti natrag, a pitanje je da li je uopće poželjan. Znači, stari industrijski kontekst, fordistički sistem, ide se u tvornicu ili u ured, od mladosti do mirovine, jedan te isti posao sa ponavljanjem istih operacija. To je jedan stil života koji je jako dosadan. Neke etnografije radnika u Fordovim tvornicama u Detroitu pokazale su da ti ljudi jedva čekaju da dođu u penziju da mogu prestati ići na taj posao. Prema tome... Da, ali ja bih se vratio ovome što je Kontraš rekao. Naime, on je povezao hipsteraj i zapravo on je govorio o nastanku riječi prekarijat i o tome da se zapravo njome želi afirmirati određeni stil života i njega predstaviti kao poželjan.
Da li očekujete od društva samom činjenicom što ste prekarijat, što ste hipster, što ste dizajner, da vas se tretira drukčije? Ja da sad među svojim kolegama nikad, moram priznati, nisam čula da je neko sa ponosom rekao ja sam prekarni radnik. To je uvijek... Ja jesam. Ja sam uvijek to čula sa nekom dozom autoironije. Kao, freelancer, prekarijat, prekarni radnik, šačeš, imao sam gripu pa sam svejedno morao raditi. Ipak prema istraživanju, prema anketi među freelancerima, među slobodnjacima u Hrvatskoj, 80% njih želi baš taj status i želi ga na neki način afirmirati kao poželjan. Da, evo to se sad referirate se na anketu koju je napravila istraživanje koje se napravila Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca koje postoji tek od prošle godine i pokušava promijeniti status nezavisnih profesionalaca ili freelancera u kojima zaista su došli do nekih zaključaka kao što se moglo i očekivati. Da su slobodni umjetnici nezavisni profesionalci podjednako muškarci i žene. Primanja su zapravo slaba, s njima se uglavnom ne mogu pokrivati osnovne potrebe. Ali to su mlađi ljudi. To su, pa oni, evo sad možemo to zapravo pogledati. Negdje do 35 godina su uglavnom. Tako je. Oni zapravo više manje spadaju u ovu takozvanu milenijsku generaciju, najveći broj. Ali ja bih rekla da mnogi, da su u anketi možda čak i sudjelovali oni koji su pristupili tom udruženju, koji žele biti dio te scene, koji se ponose na taj svoj status. Oni koji su stariji kolege, koji su, jer jednostavno se nisu snašli u novonastalim okolnostima, ostali bez stalnih poslova i ostali bez povremenih angažmana, oni nisu toliko glasni, oni nisu toliko prisutni, malo se srame. Ta doza nesigurnosti je u najvišem broju slučajeva zaista nepovoljna i ta neka konstantna agonija od obaveznog networkinga koji neprestano moraš raditi. Ti ako želiš nove poslove kao dizajner, moraš konstantno... Nijedan se ne odbija. Pa to će čak prije, dakle, oni koji su se odlučili za samostalni status, na kraju rade vrlo često lošije poslove nego što bi radili da su u nekom sustavu. Zato što si oni ne mogu dozvoliti. Odlučiš se za taj status zato što misliš bit ćeš slobodan, birat ću klijente, birat ću poslove, ali na kraju te pritisne situacija u kojoj moraš neprestano biti prisutan, moraš biti na svim društvenim mrežama, na otvaranjima izložbi, u kontaktu sa svima. To je, dakle, jedna, ja bih rekla, vrsta agonije. Dobro, ne pretjerujemo sa agonijom, ali krenimo razumijem da je neizvjesnost jako žestoka, ali idemo malo na tvrde činjenice. Molim režiju da nam pokaže neke podatke, pa ćemo onda s Markom prokomentirati i te podatke i neke druge. Dakle, ovdje je riječ o standardnim podacima o nezaposlenosti mladih do 25 godina. U Grčkoj je preko 50%, u Italiji 44%, u Hrvatskoj vrlo blizu talijanskoj nezaposlenosti. Čini mi se da je Finska, Slovenija i tako dalje, to onda pada prema Njemačkoj gdje je svega 7% mladih nezaposlenih, a u Europskoj uniji 20%. Dakle, Marko, jedan od problema, vjerujem da većina ovih freelancera se možda čak vode u Hrvatskoj na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni. Jedan od problema suvremenog svijeta je visoka nezaposlenost mladih koja je viša od opće nezaposlenosti. To ipak nije, ovi podaci ne govore da je to nekakav njihovom voljom. To nije dobrovoljna nezaposlenost. Pa znači, s jedne strane, viša stopa nezaposlenosti mladih nije neko veliko iznenađenje, jer to su mladi ljudi koji tek ulaze na tržište rada, tako da i za očekivati je da imaju veće stope nezaposlenosti. Ono što je nezgodno za Hrvatsku da smo tako visoko na ovoj ljestvici. Premda treba reći da ova vlada je pokušavala s određenim mjerama i možda najveća mjera i mjera na koju je potrošeno najviše energije i novaca je ovo stažiranje
takozvani Mrsićevci koji su radili za naknadu od 1800 i onda kasnije to povišeno na 2400. To je možda najveća mjera da se pokuša mlade ljude uvesti u svijet rada na jedan način da onda oni možda ostanu kod tog poslodavca i kasnije ili barem mogu potražiti na temelju tog iskustva sljedeći posao. Pokušajmo to povezati sa ovim prekarijatom. Da li je to jedna mjera protiv prekarijata? Pa to je ono što je zanimljivo. Jedno istraživanje je pokazalo, to je istraživanje koje je proveo BREED, baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, jedna udruga koja se bavi radničkim pravima. Oni su pokazali, jedan rezultat je da ljudi koji prođu kroz tu mjeru se nakon toga vraćaju u nezaposlenost. Prema tome, mjera nije uspjela zaposliti te ljude, barem ne direktno. A drugi zanimljivi nalaz jest da većina poslova gdje su ti ljudi radili je u javnom sektoru. Tako da ono što država radi jest da proračunskim novcem stvara prekarijat u javnom sektoru, što je pomalo paradoksalno. Preskočili smo, Ira, jednu stvar. Dakle, govorilo se o neorganiziranosti te nove potencijalne klase i govorilo se o konkurenciji zapravo. Ja ne vidim na koji način bi se mogla ta klasa organizirati ako međusobno konkurira. Je li konkurencija među dizajnerima i drugim kreativcima, kreativnim profesionalcima ojačala? Konkurencija. Da. Dizajnera je jako puno. Ispustila cijenu. Tako je. Izuzetno je spuštena cijena. Velikim dijelom, ja bih rekla, zahvaljujući tome što izlazi, sad je već postoji nekoliko škola za dizajn visokoškolskih ustanova. Svake godine izlaze novi i novi mladi dizajneri, čija cijena je vrlo niska. Je li tehnologija jedan od razloga nastanka prekarijata? Pa tehnologija je sigurno tu važan faktor. Znači, mi smo sad u jednom društvu gdje industrijski posao može manje više biti prebačen na strojeve u ovom ili onom obliku. Broj ljudi koji je potreban da sudjeluju u tom sektoru je sve manji i manji i manje više se tehnologijom zamjenjuje ljude. Tako da većina nas ide onda u usluge gdje imamo prilike da, zahvaljujući računalima i internetu, imamo pristup tehnologiji koja nam je potrebna. Međutim, ono što se onda događa jest jedna potpuna promjena u načinu na koji koristimo svoje vrijeme. I to je možda najznačajnija stvar koja prati prekarijat. Znači, nema više onoj raspodjele 8+8+8, da mi imamo 8 sati rada, 8 sati razonode, 8 sati spavanja. To je za prekarijat prošlost. Znači, možda neki koji imaju stabilni posao u uredu mogu se isključiti kad izađu van iz ureda, ali ljudi u prekarijatu ne mogu to napraviti. I nemaju vikende i nemaju godišnje jer se sve to mora iskoristiti za neki networking, za neki certifikat da se stekne, za neko iskustvo, za neki poslić koji se nadovezuje. I mrvi se to vrijeme, preklapa se vrijeme za opuštanje sa vremenom za rad, radi se na javnim mjestima, u kafićima i slično. I potpuno je zapravo uvedena jedna fundamentalna promjena u načinu na koji je organiziran naš dan. To što kaže Marko, zapravo internet i tehnologija je dramatično smanjila cijenu dizajnerskog konkretno rada ili kreativnog rada. Pogledajte što se događa recimo sa online platformama koje nude usluge, koje su zapravo neke, možemo reći, internetske tržnice gdje se nudi kreativni rad i kupuje. Naprimjer, najpoznatija takva platforma se zove Fiverr. Zove se zbog toga što po $5 nudi bilo kakvu uslugu. Dizajnirat ću logotip za $5. Napisat ću blog post za vaš 30 kuna, dakle, za 30 kuna. Čak i nije, zato što je startna cijena je $5, od kojeg platforma uzme $1, ostane 4, od kojeg PayPal uzme svoju taksu i ostanu $3,5 na koje onda već prema zakonima poreznima u kojoj si zemlji prijavljuješ zaradu. Znači ti za $3,5 radiš logotip, pišeš tekst, to je zapravo cijena
jednog hamburgera u McDonald'su. Da pokušam nekako zaključiti ovo što smo do sada razgovarali. Riječ je o tome da ono što govorimo da je najpoželjnije, kreacija i kreativni rad ima sve nižu cijenu. Ja ne znam, Marko, kako vi očekujete da se ljudi koji međusobno konkuriraju za svaki dolar da se organiziraju? Mislite li da tu, dakle, Mrsić je svojim mjerama pokušao dati barem omogućiti iskustvo tim mladim ljudima, kako tako radno iskustvo. Može li država nešto učiniti da se situacija rada za $3 promijeni? Pa ovo pitanje organizacije je dosta značajno i za sad nema nekih konkretnih odgovora na to. Znači kako da se organizira prekarijat u nekakvog kolektivnog aktera. Ako međusobno konkuriraju. Ako međusobno konkuriraju, jer dosadašnji oblici kolektivne akcije jesu počivale na nekom obliku ograničavanja konkurencije međusobno. Sindikati ili strukovne udruge baš na takvom nekom principu počivaju. Znači da se umjesto konkurencije gradi solidarnost. Ali ovdje imamo ljude koji su odvojeni, koji su izolirani, imamo ljude koji zapravo i sam kontekst ih gura da se ide u neka individualna rješenja i vrlo malo su međusobno osvijestili koliko su u sličnim pozicijama. Samo prije nego što pređemo dalje, osim dizajnera o kojima večeras najviše govorimo, jer oni su desetljećima na tržištu, i drugi kreativni profesionalci su u sličnoj otprilike situaciji. Ja znam pouzdano za novinare da su dobrim dijelom izloženi okolnostima tržišta, žestokog natjecanja. Jednako tako, pretpostavljam, i glumci, jednako tako i redatelji, producenti, pa na kraju krajeva i programeri, vrlo često. Sad, Ira, vi ste bili predsjednica dizajnerskog društva godinama. Tako. Ono što sam ja mislio, rekli ste logo za $3,5. Neke struke imaju minimalne cijene. To je protivno zakonu o tržišnom natjecanju. Dakle, cijene se ne mogu definirati kao minimalne, svi su izloženi na tržištu sa stavom svaka usluga vrijedi onoliko koliko je neko može postići ili koliko je netko spreman platiti. U varijanti postojanja komora u nekim strukama, kao što je recimo arhitektonska, tamo se donekle mogu, nominalno postoje neke minimalne cijene, ali se to ne poštuje, naravno da svi rade za onoliko koliko mogu naplatiti. S time da je u dizajnu, stalno pričamo o dizajnu, naime zato što kao prvo najbolje znam situaciju na terenu, ali s druge strane mislim da je stvarno indikativno i da je tu možda čak dizajnerska profesija čak i izloženija i čak i više izrabljivana od drugih. Tipičan primjer je sve nešto što se zove natječaj, to zvuči jako dobro, da je nešto natječaj. Realno u većini slučajeva nisu u pitanju natječaj, nego je naprosto traženje prijedloga, dizajna, logotipa ili bilo čega kompliciranijeg još od toga, je traženje prijedloga na sve strane nakon kojeg će se izabrati najbolji. To se u drugim strukama uglavnom ne događa. Rijetko kad se od 5 novinara traži da napišu tekst na istu temu pa se bira najbolje. Sa dizajnom na neki način svi misle da to nije problem i da se tako može izabrati. Marko, mislite li vi da strukovne udruge mogu, recimo, što su nekad radili sindikati, minimalnu plaću? Da strukovne udruge mogu odrediti, biti ti koji će štititi i socijalna prava svojih članova i da odrede minimalnu cijenu, kao što odvjetnici imaju tarife? Strukovne udruge su i same zahvaćene tim procesom deregulacije. Znači, sve manje strukovnih udruga koje se mogu obraniti kao možda, ne znam, liječnici ili odvjetnici ili tako neke strogo organizirane profesije. Znači, cehovi, komore, to su neke organizacije koje lagano idu u prošlost. Uzmite recimo taksiste koji sad se bore sa Uberom. Znači, ulaze neki igrači koji su drugačije organizirani i unose pomutnju u prethodno regulirano tržište. Tako da šansa da strukovne udruge organiziraju prekarijat je dosta mala. Slično i sa sindikatima. Jer sindikati su isto
Oni najbolje funkcioniraju u ovom starom kontekstu, industrijskom, fordističkom, gdje imate puno radnika na jednom mjestu, gdje ih je lagano učlaniti u sindikat, gdje je lagano organizirati štrajk ili kolektivnu akciju. To je sve što je teže, to je sve teže napraviti sa prekarijatom. I zapravo sindikati niti nisu pokušavali baš organizirati prekarijat, nego štite one koji već jesu insajderi na tržištu. Izvoli. Ispričavam se. Samo sam htjela dodati da strukovne udruge uz sav svoj trud zapravo se na neki način djeluju na koncu kad gledate što se realno događa na tržištu i u svijetu, kao neki dinosauri potpuno zaostali u vremenu. Uz sav trud, opet, na primjeru dizajna, svjetsko udruženje dizajnera potpuno zabranjuje bilo kakav špekulativni rad. Pokušava zaštititi dizajnere od bilo kakvog proizvodnje neplaćenog prijedloga za bilo kakav dizajnerski rad koji nije plaćen. Hrvatsko udruženje tu nekako tolerira sve dok god je u pitanju projektni zadatak, stručni žiri koji procjenjuje. Znači sve dok postoji bilo kakva neka regulativa ili nekakva garancija da dizajneri neće biti izrabljeni. Ali realno u svijetu, na tržištu, dakle, to čak je u slučaju Fivera kojeg sam spomenula, je na neki način su vam garantirana ta $3,5 koje naručitelj mora platiti. Minimum, ja. Međutim, postoje jako puno online platforme koje su silno popularne. Među 100 najpopularnijih svijetu, primjerice 99 Designs, koja se koristi metodom crowdsourcinga, što znači da objavi potrebu za nečim i onda cijela gomila na tisuće njih radi neki posao od kojeg će možda jedan biti izabran ili neće ni jedan za ta $3. Jako mi je zanimljivo pokušati zamisliti kako je u takvim okolnostima ostati kreativan, no to je jedno od pitanja kojima se vi vjerojatno svakodnevno suočavate i vjerujem moguće da je taj pritisak i zapravo potiče kreativnost. Jesam u pravu ili... Kad je razgovor ova $3, to sigurno ne, ali kratki rokovi, nesigurnost, određena, to sigurno... Diže adrenalin. Diže adrenalin. Jedna od naših sljedećih emisija bit će posvećena nečemu što se često spominje kao mogućnost rješenja za problem prekarijata. To je takozvani temeljni dohodak, basic income. Vi zaista mislite da je to... i da s time zaključimo da je to jedno od rješenja? Znači, temeljni dohodak je jedna dosta zanimljiva mjera. Ideja jest da se svakome koji je građanin neke zemlje, pa čak i tinejdžerima možda, da određeni mjesečni iznos bez ikakvih uvjeta, novac sjedne na njihov račun, oni raspolažu s njim kako misle da treba. I onim kreativcima koji se bave prekarnim radom. Da. I na taj način da sačuvamo kreativnost. No? Tako je, da. Znači, daje neki oslonac ljudima, malo smanjuje tu neizvjesnost koju su izloženi. Možda se čini kao radikalna mjera, ali već se sada troši jako puno novaca na različite socijalne transfere. Ovim putem bi se konsolidirala u samo jedno relativno jednostavno plaćanje. I spustila napetost u društvu. I uklonilo dosta birokracije koja prati, kontrolira, a često i kažnjava ljude koji su na različitim socijalnim programima. Hvala Ira, hvala Marko. Razgovor je bio zanimljiv. Gledali ste emisiju Ekonomija itd. Gledajte nas ponovo za tjedan dana.